Allah subhanahu wa ta'ala dali laysa alayka la taki hino fayma ya Muhammad hudahum fewnugol ɓe ko jannugol ɓe waajoɓe hulɓina ɓe woni ko fayma amma beyo goɗɗo fewu fawakima walakin allaha ko woni Allah yahdihi mo fewna ma yasha mo yiɗi fewnude wa ma tunfiqu kala ko ittuɗon sadaka min khairin immorde e moƴƴere fali anfusikum ko hoore mo waɗanɗo musidɓe julɓe sa okkori goɗɗo ta faamu ko on mo okkorɗa waɗanɗa ko hoore ma waɗanɗa wa ma tunfiquna woton ittu sadaka dey ko satti wo illa btigaa si wona ɗaɓɓugol wajihillahi yeeso Allah ngo wota on ittu sadaka fi convaincugol goɗɗo wota on ittu sadaka fi hendagol goɗɗo itte sadaka fi hendagol fi heɓugol yeeso Allah ngo haran heeɓi ko ɗaɓɓa kon wa ma tunfiqu kala ko ittuɗon sadaka min khairin immorde e moƴƴere ila e konngol moƴƴol ha e hentinalngol musidɗo mon julɗo ɗimmojo muɗum on yeeso ha e laaɓalngol mo reedu yuwaffa ilaykum on jonnitete ɗum no timmiri wa antum onon la tuzlamuna on toñetake lil fugara'i no waɗani wasuɗuɓe ɓe alladina ɓen uhsiru sakkaɓe fi sabilillahi fi ɓantugol laawo dina Allah kan la yastati'una ɓe wawata darban yahugol fil ardi ka leydi ɓe wawata yendude hiɓe tampi yahsabuhum hino sikkaɓe aljahilu majjaɗoɓe mo andaɓe nawasi ko majjuɗo woni ko fandade aljahilu ko majjaɗoɓe mo andaɓe hino sikkaɓe agniyaa ko ɓe alɗuɓe minatta affofi immordi e nefinare ko ɓe wondi kon saabu angal toragol e angal yurminkinagol ko ɓe wondi kon mo andaɓe si ɓe sikkay ko ɓe alɗuɓe haray ɓeɗo hino wodani ɓeɗo hendagol sadaka o okkorgol siga ɓeɗo baraji ko heɓoto ɗon kon hino ɓuri okkorgol torotoɓe ɓen hiɓe nefiniɓe torotako kono taarifuhum a andayɓe ɓe simahum kamandeji maɓɓe ɗin goɗɗo ko nefini wo ko reni wo ko woni o yurminkinotako yimɓe ɓe wosi tawi woni o mara a famaymo misal goɗɗo so tawi woni ñande on fottay ko kun kaftani hu gotum ñande o kun kaftani hu gotum hay so tawi o torotakoma o ñawlotakoma kono haray mawdi ɗum ɗo ko mande holli gokkol ngo ala woni e misal kamɓe la yasaluna nasa ɓe torotako yimɓe ɓen ilhafan pandi ɓe toroto seeɗa kono ɓe torotako pandi haray Allah no yiɗi sifa ɓe miskinaɓe ɗo en innatawi Allah waɗi en sifa ɓe dey ɓa hara hiɗen faala jawdi hiɗen faala gandal hiɗen faala laamu hiɗen faala moƴƴere aduna e lahara kono ɗo sifa ɓe miskinaɓe ɗo hino wela Allah okkorɗo sifa ɓeɗo kadi hara baraji ɗi weɓata ɗin no ɗuuɗi wa ma tunfiqu kala ko dépense ɗon min khairin immorde moƴƴere fa inna allaha ande no Allah bihi ɗum alimun himo andi alladina ɓe yunfiquna ittoɓe sadaka amwalahum jawle maɓɓe ɗen billeyli jemma wannahari e ñalorma sirran e gundo wa alaniyatan e kene falahum wallahi ande hino wodani ɓe ajurum joddi maɓɓe min inda rabbihim nokku ka joomi maɓɓe wala khawfun alayhim kulol wo fawakiɓe wala hum fenal yahzanuna sunoytoɓe sababu nuzuli aya on koye hoore saydna aliya radiallahu anhu amiril muminin eɗen andi ko patron okkoɓe ɓen noon e moftene laaɗo meɗen muhammadin sallallah alih sallam no woodi ɓurɓe mo ittude sadaka dey no woodi kono tawɓe ɓurmo woni jawdi ɓurɗo mo okkugol ala no woodi noon ɓurɗo mo okkude boyi kono ko sabu ko on ɗon ɓuriri mo okkude boyi ko sabu ɓayhimo ɓurimo jawdi kon feƴƴi Allah subahanahu wa taala naati e feññinal ngol ɗen fi o riba o ñametake Allah daali alladina ɓe yakuluna ñamoɓe an riba la yaqumuna ɓe immitoytako ɓe daroɓe feewa ka gaburuji maɓɓe ñande dargal illa kama yaqumu si wona wano darorta alladi o yatakhabbathu cheytan mo cheytane wippi minal masi immorde e memugol no yirɗon ni sularjo ma feetuɗo faɗɗaɗo no nigdi nagganno yana kala ñamowo riba ka adna ɗo si immitoyama ka dargal kanko ko ni o darota ko feewa ko haray mo nigdi nagganno yana dalika ko waɗi ɗum mbiyannam saabu kamɓe gaale ɓe wi innamal bayu ande no ngeygu mithlu riba no wawa riba o ko gootum
wona gotum. Wa ahalla llahu lbay'a, Allah dagini ngeygu, wa harrama riba, o harmini riba. ɗum ko gotum, ɗum watawde gotum. kamɓe ɓe inni ko gotum wo ɓay fo muɗum naada e intérêt. a ittay 100 000 sooda duusen hun yeeyita kum 110 000 heɓa 10 000 tono. a ittay 100 000 ñawla goɗɗo o yoɓite 110 000 riba. kamɓe ɓeyni ɓay fo muɗum ko natta tono wonde fof ko gotum. kono na gotum, Allah dagini ɗum ɗa, harmini ɗum ɗa, waɗi barke ɗum ɗa, itti barke ɗum ɗa. faman ja'ahu, kala mo haɗi ɗum noon maw'izatun waaji min rabbi, imorde ka joom makko, fantaha o haɗiti, tawi mo wuwno wadde on bone, kono o waaja tun o haɗiti, falaw no wadanimo ma salafa ko fiƴƴuno kon. wa amruhu, yamirore makko nden fiyake makko, mbi mana ilallahi, no ka Allah sino faala yaafomo, sino faala lettamo. kono ko ɓuri kon Allah yaafotomo madama o haɗitike ila ka o andi ɗon. oman aada kala jaggutoɗo fawlay ka ɓen ɗon ashabu naari, ko ɓen woni yimɓe yiite ngen, hum ɓen ɗon fiyaka nder yiite khalidunan, ko ɓe luttinte. haray reno ɗen o riba o, banque ji no lagine ɗo, société no lagine ɗo, hino inne crédit rural. goɗɗo goo hino wowle e haala soso, ɓe innimo iyete Mali. o société wiyeteɗo yiyete Mali, e o société wiyeteɗo crédit rural. haray enen julɓe ɓe reno ɗen e ɗi ko riba woni toon, ko yahugol ñawloɓe 100 000 ma 1 million ma 10 million yoɓitoyaɓe ko ɓuri ɗum. haray ko riba no. wotan sikku ko heɓata bakkato ko ñawlinɗo on 100 000 yoɓita 200 000, ko on ɗon tun heɓata riba, ko on ɗon tun mari probléme. an kadi yawɗo ñawli on 100 000 yilti yehi yoɓitoy 110 000, haray an kadi hiɗa mari riba, wano mo yoɓitirɗa o mari riba no, on fof kon gotum, sawa an bi sawa'i. ko wana noon o jawle kadi ko naɓeten ka banque ji, kono eko banque en BCG en e ko nandi tata e ɗin ɗon. haray toon kadi hiɗen andi sen naɓi jawle ɗen hino woodi toon pourcentage mo heɓeten façon compte go udditeteɗo wiyeteɗo wano épargne o misal. hiɗen andi ɓe waɗa toon kadi pourcentage jawdi ɓeydito toon, ndin kadi ko riba. haray sa naɓi 100 000 ka banque, ko on 100 000 ɗon kadi woni ko hettitata ko on jeyɗa, kala ko ɓe ɗon ko riba. kono noon kon ko ɓeyditi en accata toon ndey en yaltinayi hokke miskinaɓe ɗimmo meɗen men, saabu sen acci toon en inni ɓay ko riba en memata. haray ko alyahuda en nasara accan ɗen. haray ko ndin jawdi kadi ɓe mawɓindiroyta, ɓe sooda misilje e bombuje ɓe sutito e watten yiil. ƴoƴen fino enen julɓe ɓen, yamhaqullahu, Allah subhanahu wa ta'ala on mehi o itti barke bi mana riba e riba, wa yurbi sadaqati, waɗi barke e sadaka. wallahu Allah la yuhibbu, o yiɗa kulla kaffarin, kala yeddo Allah asimi rondotoɗo bakkatu. inna alladina, ande no ɓe amanu gomɗinɓe Allah, wa amilu salihati, ɓe golli gollili moƴƴi, wa aqamu salata, ɓe ñiiɓe e julde nden, ɓe juuli salawatul khams on, wa atawu zakata, ɓe etti zakka jawle maɓɓe ɗen no timmiri. lahum, ɓe jonni jonneteɓe ɓen, lahum no woɗen ɓe ajurum joddiji maɓɓe ɗin inda rabbihim, nokku ka joomi maɓɓe. wala khawfun alayhim, kulol fawaki ɓe, wala hum ɓe wonari yahzanuna sunoytoɓe. ya ayuha alladina amanu, kono e gomɗinɓe, ittaqullah, hule Allah. e jaa goɗɗo ko woni gomɗinɗo o, ko woni hulo Allah o feƴƴali kadi yamirede yo hulo Allah. kulol Allah ngol ko hulɗa Allah o no fanɗi ko ya ɓeydu. Allah daali hule Allah, kono e gomɗinɓe wadaru terto ɗon fes ma baqiya konko heddi min riba, e morde riba o to mem hande kadi, in kuntum sallatke mu'minina, kon gomɗinɓe. o riba ko bakkatu jano. nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maki riba ko pecce 70. peccum ɓurkum fanɗude kun e nder ɗen pecce 70 bakkatu makko on ko honno fotata, kaman zana ummihi. haray hino wawa mo zini nene mo, on bakkatu ko heɓoto ɗon haray bakkatu zinuɗo nene mum ko heɓata kon, haray on bakkatu ɗon fotata e peccum ɓurkum fanɗude kun e oɗo riba e nder pecce 70 ɗen. donc yande kun ɗon to yoni goɗɗo ko o yangoda aduna e lahara, ko luttinamo e lette aduna e lahara, nafere makko ɓuri jaddude kon. wa in lam taf'alu, si tawi tu woni on huwali ɗum, on accali ɗum, bimana ko wiyete ko riba, ɓay Allah waaji ke on jaɓali haray, fa adanu hedulebi harbin gere min Allah immorde kalla wa rasuli ene laaɗo makko. ko anno hande seɗa mari juuɗe ko dartora Allah piiro.
wa in tabitum si on tuubi falakum nodani o ru'usu amwalikum ko e jawle mon ɗen la tazlimuna on toñatake wala tuzlamuna onon kadi noon watta on tooñi si ɗa ñawluno goɗɗo adi a andude o darso mo jentiɗa ɗo ya ahi wonde manna hari a andari ba on no harmi tawi hiɗa ñawlinno noon goɗɗo misal 100 000 ma 1 million ma 10 million goɗɗo fi jikke yo ɓeyditane tono haray ila ka annduɗa ɗo ko ya eto no hettira hoore jawdi ma ko naɓuɗa kon kala ko ɓeyditete kon muññanoɗamo wa in kana mo ñawluɗa on si o laatike dow osuratin ko jon sattende bi mana ko faaɓiraɗo o mara ko o yoɓira haray ko ɓuri moƴƴude fa nasiratun ko nettinalngol mo ila maysara ha newene makko nden ara o yoɓa o fi on ɗum nelaɗon maki hadis sello e ndare hadis oyno ka boulugh e ka defte sunna boy kala ñawluɗo goɗɗo ñamande datu on hewti o yaronki yoɓude saabu angal ñawluɗo on nettinani muññani ñawlaɗo on ha hitande o heeɓi o nelaɗo maki ñande o ñande Allah yoɓaymo baraji kanko ñawluɗo on Allah yoɓaymo baraji embere okkitirɗo embere jawdi ndi o ñawli ndin ko heɓata ko misal sa ñawli goɗɗo 100 000 on haldi ko yontere hande hewti o yoɓali a nettinanimo ha hitande o yoɓi o ñande a okkete Allah yoɓete baraji okkuɗo goɗɗo 100 000 ñande o Allah yoɓete baraji okkuɗo goɗɗo 100 000 ila ɗon ha hitande ko waya yoɓma o jaka noon sen faami baraji ko woni e ɗum kon sen ñawli goɗɗo en yelota ko wata o yoɓu kono noon jaka do en faarete baraji ko won ton kon Allah daali wuritode so ñawli goɗɗo tawi o heɓal feere yaajende nde o yoɓata wa anta saddaqu ko nde okkotonmo hayru lakum ɓuuri o moƴƴande in kuntum sollatike ta'lamuna hiɗon andi wattagu hule yawman ñalande turja'una nde ruttete ɗon fihi e muɗum ilallah ka Allah tumma tuwaffa refti yoɓite kullu nafsin kala wonki ma kasabat ko ki faggiti ko wahum kamɓe la yuzlamuna ɓe toñatake si ɗum feƴƴi ɗen natana ayatu dayn ko ɗo aya ɓuri juutude e nder ayaje ɗen ka qur'an mo wiye ayatu dayn saabu on o wiira ayatu dayn saabu ila ka o fuɗɗi ha ka o lanni ko fi ñamande yewta e makko Allah daali ya ayuha alladina kono e ɓe amano gomɗinɓe ida tadayantum so ñawlodira bi daynin ñamande hakkundeji mon ella ala no dagi kono noon ila ajalin ha ila ajal musamman wi'angal haray faktubuhu winde windugol ñamande ko ñawliɗa goɗɗo ma ko ñawluɗa goɗɗo ho laali ko ɓay a hoolaki mboni par ce que woɓɓe go inna ɗum ala hakkunde men wata en windu ɗum hewta toon ala wona hutare mo ñawliɗa on windirta ko gollitirgol aya o si a ñawli goɗɗo ko ya windu heɓa baraji ko ñawluɗamo kon heɓa baraji kadi ko winduɗa kon gollitirɗa aya qur'an o wal yaktubu yo windu baynakum hakkunde mon onon ñawlodirɓe ɓen katibun windowo bil adli no nun ɗiri ino selli kadi onon ñawlodirɓe ɓen de goɗɗo e mon windata hollaali ko beetu yen ɗaɓɓo e goɗɗo wala ya'ba wata salo katibun windo on an yaktuba nde o windata kama allamahu llahu wono Allah subhanahu wa ta'ala andinirimo noon fal yaktubu yo windu wal yumlil yo fitanmo yo tindinanmo yo expliquanmo o winda alladi on neɗɗo alayhi mo woni hoore mum alhaqqu ñamande ko ñawliɗo on kadi sifanto windo on wona ñawlaɗon fi kulol wata ñawlaɗon ɓeydutu wala yattaqilla yo hulo Allah bi mana kanko ñawliɗo wonɗo sifade on yo hulo Allah rabbaw joom makko wala yabkhas wa tawɗoyto min he ñamande nden shay'an hay hunde fa in kana silatiki alladi on neɗɗo alayhi mo woni hoore mum alhaqqu ñamande nden safiyan ko jofojo aw da'ifan ma ko o lowɗo ko aden mo gaynata haala ko aden mo ala ñaako woni ko ñawli aw la yastati'u ma o wawatano yo millande o sifoto nde o fitata nde o expliquata huwa kanko tigi haray ko onno warrete toujours haray hani wona ñawlaɗo on sifoto fal yumlil haray yo fitu waliyu makko kanko ñawliɗo on bi mana responsable ɓe makko ɓen bil adili no nun ɓiri e hoore fi on windi ñamande nden kadi hattal ɗon wastashhidu ko yon seedintin kadi shahideni seede ɓe ɗiɗo min rijali ko mimmorde worɓe moɗon ɓen bi mana worɓe moɗon onon julɓe ɓen ko fi on ɗum précisana ko worɓe ɓen wiyaka ko rewɓen ɗon andi e sonnaɓe ɓen no jeeya ko Allah subhanahu wa ta'ala yoɓiri nene Hawwa e ɓiɓɓe muɗum rewɓe ɓen batte ko ɓe jamfi baba adama kon ko nene Hawwa jamfi baba adama kon ɓe ñaami leggal ngal ɓe moɗi ka aljanna Allah yoɓirnomo kanko nene meɗen Hawwa e ɓiɓɓe makko rewɓe ɓen piiji 15 sanction ji
no jeeya e majjiɓɓe wonata seede fes si wona hara gorko ala ɗum no jeeya e ko Allah subahanahu wa taala on lettiri ɓe kamɓe sellataka ɓe wona seede so wona ala gorko ala ɗum no kunɗon hino jeeya e 15 ɗin fa in lam yakuna si ɓe laataki rajulayni worɓe ɗiɗo awa farajulun waɗon gorko goto amratani e sonnaɓe ɗiɗo kon ɗum addi sonnaɓen ko ɓay gorko ala si wona ɗum sanction hoore maɓɓe sellataka ɓe wona seede mimman tardawna jeeyaɓe kadi e ɓen ɓe weela ɗon mina shuhada e seede yaagal namo faala ɗo wow seedin ton komo anduɗon no nunɗi kon ɗum waɗira rewɓe ɗiɗo yo remplace gorko goto an kabilla ko fiisi yejjiti ihdahuma goɗɗo e maɓɓe fiisi majji goɗɗo e maɓɓe fa tudakkira andintina ihdahuma goɗɗo e maɓɓe al ukhra oya wala yaaba shuhada'u wata seedere ɓen kadi salo argol seedi to idama dow si ɓe noddama wala tasamu Allah hino wasiyo en jeeja en nde andintina himo sakkino en wata on amude jiyaɓe an taktubuhu nde windoto ñamande nden so ñawli goɗɗo maasi on ñawlike goɗɗo sahiran foti ko nde fanɗude aw kabiran ma foti ko nde janɗude ila ajali ha e lajal ka halduɗon ɗon on yoɓidiray dalikum warugol mon ningol aksato ɓurata nunɗinde on indallahi ka Allah waaqom ko ɗum kadi ɓurata ñiɓinde li shahadati seedeɓe sayi a seedinama kaari no ñawli kaari ari yejjutude hawriti hino winda kabin ɗongol yaltina o andita o aduna ko ɗum ɓurata wattinde on Allah tartabunde on sikkitotako illa an takuna sowona ñaman sowona laato tijaratan julanka ko hadiratan ngo yiltodirton hadiratan tawangu to diruna ha ngo yiltodirton bayne makkude mum tawi ko ngeyngu ngu wonɗen yeeyidirde hakkude me Allah daali fala sa alaykum wonalno fawi on juna on bakkat Allah taktubu a fi on windal ɗum kono noon holli so on windi kadi toujours no laaɓa par ce que o nalta on windu ko wiyara bakkat fawaki on so on windali wa ashidu seedi noon ida tabayatum sihi ɗon yeeyidirde wala yudarra wota lorru katibun windo on wala shahidun wona seedejo on ko wana noon kadi wota ɓe lorre wota ɓe lorre al islamu la darara wala dirara lorrugol goɗɗo ala lorregol kadi ala wa in tafalu sey woni on huuwi ɗum fa innahu haray ɗum fusuqun bikum ko fasiki yaagal wonande on wattaqullah hule Allah wa yuallimukumullahu Allah janna o e jeka Allah subhanahu wa taala e jano jeeya e ko hokkata gandal hulugol Allah sa huuli Allah jannete heɓugol gandal wona wasi ko biyeten ƴettugol deftere fiino takko goɗɗo hokkata gandal Allah subhanahu wa taala no janna goɗɗo wallahu Allah bi kulli shay'in kala hunde alimun ko anduɗo wa in kuntum sollati ala safarin hiɗon e hoore voyage hiɗon e hoore laawol hiɗon e hoore safar onon ñawlodirɓe ɓen ɗiɗo hino inna e winde walam tajidu on heɓali noon katiban windo ma on heɓali karambol ma on heɓali ndaha ma on heɓali kaydi kono no warra toon fiyo ando kaari no duwa kaari fari harun koyon waɗu tiginde mago budatun jaɓetende ɓe mana ñawliɗo on ko yo ƴetto pihum kun o andira o jonnamo o ñawli on garante fa in amina si hooli kele kadi ba'dukum yoga e mon ba'dan yoga fali yu addi haray yo tottu alladi on tumina hoolaɗo amanata o hoolare makko nde wali yattaqillaha rabba yo hulu Allah joomi makko misal si tawi woni ñawlaɗo inni o yomi wota jonna hunde garante haray on ñawliɗo haray ko yo hulu Allah hara o yeddali wala taktumu shahadata o toon suuɗi seede yagal ngal de wama yaktum ha kala suuɗuɗo seede yagal ngal fa innahu haray on ɗon atimun qalbuhu ɓernde makko nder rondike bakkatu wallahu Allah bima ta'maluna kon ɗon golde kon fo alimun ko anduɗo lillahi ko Allah waɗani ma fi samawati dendagal kon konga kammuli wama fil ardi kon konka leydi ko andi ngolma sa falama goɗɗum wota a wujju wota a yurminkino wota a yeloyo kaari perdi hendoɗa ko woni konka leydi ka kam fof ko Allah jeeyi ko andi ngolma ko ya toromo kanko Allah o korte wa in tubidu so tawi woni on feññini ma fi anfusikum kon konka wonkiji mon aw tukfuhu ma on suuɗi ɗum fop yuhasibukum bihillahu Allah on hasbeyo o yoɓa on miijo ko suuɗuɗa ka wonki ma e ko feññinɗa fop Allah daali o hasbayo on o yoɓayo fa yahfiru himo yaafo liman sha mo yiɗi yaafade wa addibu himo letta man sha mo yiɗi lettude wallahu kanko Allah ala kulli shay'in dow kala wonde qadirum ko wawɗo donc kono e yurmede Allah saabu finugol e ƴoƴugol sahabaɓe ne laaɗo ɓen o aya ɗo ko montaɗo nde Allah subhanahu wa taala jippinno oɗo aya wonde manna haray dey kala miijo ko ɓe miiji kon Allah subhanahu wa taala on hino andi o yoɓay ɓe ɗum o andi tawi ɗum ɓitti ibnu adama hay e goto wawɗo jogade miijo mum gon ala ay debbo
miijoɗa ko boni, a yi ay jawdi goɗɗo miijoɗa ko boni, a yi ay a gaño ma miijoɗa ko boni, kono a huwata iman ma on jaɓata huwa. si tawi noon woni haray hay gon miijo ɗon a yoɓete, on anndi haray fanɗay e meɗen naatoɓe aljanna. joni noon kamɓe sahaba ɓen on so maati ɓe wulli ɓe aani ɓe maapi ɓe ka nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. ɓe ni nelaaɗo min fawama piiji ɗi min waawi, kono min fawama kadi piiji ɗi min wawata. ɗi mana min fawama julde, min fawama korka, min fawama hajju, ɗiɗo piiji meɗen wawi ɗi. kono noon min fawama ɗo kadi komin wawata wonde miijo amen komin miijoto kon ka nder ɓernde Allah subhanahu wa taala hasbay min ɗum, kanko Allah teɗu towɗon o yoɓay men ɗum. haray ɗum ɗo anni min mapini min haray min andi ala ɗuɗude e amen naatoɓe aljanna. on sayni laaɗo Allah sallah sallama ɓay ɓe inni min fawama min al amali kullifna ya rasulallahi min al amali ma nutiqu, min fawama ko min wawi, ay as-salata wa siyama wal jihada wa sadaqa, ittugol sadaka. kono wa qad unzilat alayka gom ɗi jippinama e hoorema hadihi l aya, oɗo aya wala nutiquha, min wawata oɗo few. fa qala rasulullah sallah sallam, nelaɗo Allah jaabiɓe a turiduna e on faala an taqulu nde wi'o toon kama qala ahlal kitabayni, wonal yahuda e annasara wi'irino min qablikum ko aditi on, ɓe innino kamɓe samina wa soyna, on faala wiide ɗum. bal koni ɓuulu wiye samina wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, ɓe inni awa men nani men jaɓi. ɓa ɓe ɗoftiki Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe ɗoftike nelaɗo Allah jippini o aya ka amana rasulu ɗo. Allah subhanahu wa ta'ala dal ɗon la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah fa wawonki kinsona en mbete ko ki wawi kon. hande kadi nde tawno miijo ma ngon no jeeya e ko a wawata, ɗum ɗo monti ɗum ɗo. joni hande kadi kala bone mo miijiɗa o windetaki en tant que a gollali mo, saabu firnugol sahabaɓe aditiɓe ɓen, julɓe aditiɓe ɓen, heɓuɗen on intervention ɗon. amma moƴƴere kañum so a miijike nde ayɓal feere gollugol nde Allah yoɓete baraji ni, nde tawno Allah ko moƴƴi. eɗen natana amana rasul ɗe ayeje ɗiɗi sakkitore ka suratu baqara ɗo. nelaɗo Allah sallah sallam no makani en fi ɓure ko woni kon e ɗe. wa an abi mas'udin, no e hadis ƴettaɗo abdullah bin mas'udi qala qala rasulullah sallam, nelaɗo Allah maki man qara'a bil ayatayni min akhiri surati al-baqara fi laylatin kafatah, wo kala janguɗo ayeje ɗiɗi sakkitore ɗen e suratu baqara e nder jemma wo, ɗen ɗon ɗiɗi fawtantomo e kala boneji e nder jemma o. yettama e abi darri kadi on kadi maki nelaɗo Allah sallah sallam maki utitu khawatima surati al-baqara min kanzi tahati al-arsh lam yu'tahunna nabiyyun qabli, womi okkama min muhammadu ayeje ɗiɗi wonde ɗen ka sakkitorde suratu baqara ɗen ko jeeyaɗe e ngaluji koni kon e ley arsi Allah subhanahu wa ta'ala, okkaka ɗen hay goto e annaba ɓen adila. yettama ino umana bun bashir o inni nelaɗo Allah sallah sallam maki inna allaha no Allah kataba kitaban, o windi deftere qabla an yakhluqa as-samawati wal arda, kawde o tagidi leydi e kammu bi alfay amin, duuɓi guluji ɗiɗi. anzala o jippini minhu, ko ɗum woni e nder nden deftere ayatayni ayaje ɗiɗi, khatama biha o timminiɗe e suratul baqara. wala yuqra'ani bihinna, ɗen ɗiɗi jangetake fi darin e nder galle salasa layalin, balɗe tati, fa yuqirru biha, ñiiɓa ɗon ash-shaytan, shaytan. mana ko hollugol en ɗe ɗo ayaje ɗiɗi ɗe kadi hiɗe wayitira wa ayatal kursi, ayatul kursi to woni ɓurayɗe seeɗa, kono ɗe kadi hino wayitira wa ayatal kursi ko moccitorteɗe, ko ñawdorteɗe, ko tororteɗe. Allah daali amana rasulu, nelaɗo Allah on gomɗini bima unzila ilayhi, konko jippina faade e makko min rabbi immorde ka joom makko, wal mu'minuna e gomɓe heditiɓɓe kullum ɓe fop amana billahi, ɓe gomɗini Allah malaikati e malaikaɓe makko ɓen, wa kutubi e defte makko ɗen, wa rusuli e nelaɓe makko ɓen. ɓe inni la nufarriqu minen min sendidirta bayna ahadin, hay hakkude goto min rusuli immorde nelaɓe makko ɓen, ɓe fop ɓe fotaname. julɓe ɓen kamɓe ko ɗum ɓe maɗɗi enen mofte Muhammad en. wa qalu e pi kadi ɓe inni samina men nani, wa atana men ɗoftike e hoorele ɓe fawama ɗo ko metti fi, kono ɓe naali men nani men yeddi men wawata ɗum ɗon. ɓe ɗofti nelaɗon ɓe ni men nani men jaɓi. ghufranaka yaafuyema rabbana joomi amen, wa ilaykal masir, ko faade ka mawni ruttorde nden. saabu ɗum ɗo
Allah monti ko o wi uno dowɗa wa in tobidu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi llah. Allah montiri ɗen hurufuje ɗon on aya ɗon ɗe kalimaji ɗo. Allah da la yukallifu llahu Allah fawa nafsan wonki illahu sa sona embere makki on. la hayno wodani ki noon ma kasabat ko ki faggiti konde e moƴƴere wa alayha yantawe hoore makko kadi makko kasabat konko ki faggiti e bone. rabbana joomi amen la to akhirina o ta nanguitiri men inna sina simen yejjiti men bonni Allah wi mi jaɓi aw akhtana ma simen falji Allah wi mi jaɓi. ene mofte Muhammadu kala ko faljuɗen bonnuɗen ma ko yejjutuɗen bonnuɗen ma bonnuɗen hara en anda ma forsa ɗen bonnuɗen haray Allah no yaafi. rabbana joomi amen wala tahammil alayna wata faw men isran dolle kama hamaltahu wono fawirnoɗa ɗum ala alladina e doɓe min qablina aditiɓe men ɗum kadi Allah daali mi jaɓi. no jeeya dolle ko adinoɓe en ɓen fawano misal miɗon andi ne ɓaali ka jannguɗen ka annabi Musa ma kaniɓe muɗum ɓen e kono e yimɓe an innakum zalamtum anfusakum biittikadikum l ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. o inni on tooñi on bonni Allah tuubi rutto ɗon ka makko saabu ko rewɗon gardi kon wartidire hari kamɓe tuububuye maɓɓe ko wartidirgol. donc on andi ɗum ɗon ko dongal janal enen si a bonni tuububuye on ko yayawtu juula darɗe ɗiɗi yeeɓa juɗɗen Allah accanan o acci. kono noon kadi ari kamɓe no jeeya e sériyaji maɓɓe goo toon si soɓe memi concol goɗɗo wona wuppugol ko taƴugol hawkoya e ko nandita tawi ɗum piiji buy sahab nelaɗo sala sallam nde o royrano o seeni ka kammu o tori Allah ɗe lande ɗo ɗi du'aji ɗo intervention Allah wi o jaɓi. rabbana joomi amen wala tahammilna wata fawmen ma la taqata lana konko pehi konko men wawata konko men hunnana wafo anna yaafo men waghfir lana yaafoɗamen warhamna yurmeɗamen anta mawlana ko awoni giɗamen on fansurna wallu men alal qawmil kafirin. e ɗo yimɓe hefera ɓen Allah subhanahu wa ta'ala o daali o jaɓi saabu yurmede makko kanko Allah teddotow ɗon. ɓe inni en e kamɓe sahaba ɓen ɓe inni wafo anna yaafo men minal maskhi immorde e montede kama musikat wano montira ɗowmo Isa yimɓe annabi Isa ɓen waghfir lana yaafo men kadi minal khasfi e muttinede ka leydi kama khasafa bi qaruna wano qaruna muttinira ka leydi warhamna yurmeɗamen minal qadfi ko ɗum woni e montede kama ɓodifat ɗowmo lutin wano yimɓe annabi luti ɓen kadi munnira ka leydi falamma da'awu tuma nde kamɓe sahaba ɓen ɓe torino be ada du'a o ɗo du'a rafa Allahu anhum Allah ɓanti itte e maɓɓe ɗe façon lette ɗo fo. bismillahi rahmani rahim suratu ali imrana madaniyatun bismillahi rahmani rahim madaniya en firata qad taqaddama tafsiruha bismillahi rahmani rahim en firata qad taqaddama tafsiruha alif lam mim en firata ɗum kadi qad taqaddama tafsiruha firo ɗum feƴƴino. allahu Allah la ilaha ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lota mo rewal illahu sona kanko Allah alhayyu kanko ni wuruɗo alqayyumu ni duumiɗo kadi e gurda o mayata nazzal o jippini alayka e dowma alkitaba nde deftere bil haqqi saabu gonga musaddiqan ko nde gonginde lima bayna yaday ɗe wontirɗe yeeso mayre wa anzala tawrata o jippini tawrata wal injila e injil min qabilu ko adi qur'anare nden hudan ko nde peewal linnasi wonandemi ɓen wa anzala al furqana o yiltini o jippini nde sendidirde gonga e fenade ɗum woni qur'an. inna alladina ande no ɓen kafaru yedduɓe bi ayatillah ayaji Allah ɗe lahum no wodani ɓe adabul lette shadidun tiiɗuɗe wallahu Allah azizun ko tedduɗo ɗum tiqamin ko jollette ko joy yottagol nde inde no jeeyay ko noddiroyte ñande dargal o noto muntakim lettowo yottotoɗo. inna allaha no Allah la yakfa suuɗaki suuɗotako kadi alayhi e dow makko shay'un hay hunde ko andingol ma kala ko huuɗa akhi jemma kala ko moltiɗa huuɗa an tun goɗɗo tun kala ko huuɗa jemma e ñalorma Allah subhanahu wa ta'ala hino andi suɓu ko huwa fil ardi ka leydi wala fi samai wona ka asama huwa alladi kanko Allah woni o yusawwirukum mono mbadina on fil arhami karengaji kayfa yasha'u noon no faalira si mo faalano e nder ko taga e makon ka nder reedu mo wawno wadde hundukko ndo o watta kinalngal ley ma o ƴetta duburu on o waɗa ka kinalngal wonata ɗon o ƴetta kinalngal o naɓa ka duburi on wonata ɗon ley Allah no wawno wadde ɗum kono o waɗali kanko mbadini on toon no none no o faalira jibina ɗon tawi modi kadi wayi no hawrodiri e no biro mon eɓen mo faalira noon yettemo ɗum la ilaha la reweteɗo illa o sowna oɗo Allahjo al aziz ko woni teddude alhakimi ñeñuɗo
walladi kankalla no ansala jippinɗo alayka e dow ma alkitaba deftere nden min hu hino e mayre ayatun ayaje muhkamatun ñeññaɗe ɓe mana janggueteɗe firi tun faame ɗon e ɗon hunna ummul kitabi ko ɗe woni nene deftere nden ko ɗe woni asli deftere nden wa ukaru ayaji gono to mutashabihatun nanduɗe ɓe mana tawɗe hino jogui jiɓaye ko ɓuuri moƴƴude ko janggugol ɗe fira feƴƴa hara natali e tefugol ceke cekenno nder ton woɓɓe wi wa ukaru goɗɗe go mutashabihatun jilɓuɗe ko won o alif lam mim ko wiwɗen e alif lam ra woɓɓe wi ɗum wallahu ala wa alam fa amma alladina amma ɓen fi qulubin ɓoni e ɓerɗe mum zayhun o ñaare kamɓe fa yattabi'una ɓe jokka e ma tashabaha ko jilɓi comme min hu immorde qur'an ibtiga al fitina ka ɗaɓɓutugol fitina probléme liɓa hakkude ummatul islam o ibtiga e ka ɗaɓɓugol tawili firu majje o tawino wa ma ya'lamu an la ta'wila o firu majje on illa llahu sirona allah warrasikhuna e ɓeɗo totiɓe fil ilmi e gandal kamɓe yaquluna ɓe nayi amanna men gomɗini bihi ɗeɗo ayaje kullunɗe fof ñeññaɗe ɗewo jilɓuɗe ɗewo kullunɗe fof min indiraɓe na koye modde ka joomi amen wama yadakkar wajidata ko illa ulul albab sowona joomiraɓe haqqillaji ɓen abdoullah ibne abbas o holli en ana minhum ɓen ɓe allah subahana taala siñani ɗon arrasikhuna fil ilmi tutiɓe e gande abdoullah ibne abbas o inni womin miɗo jeeya e maɓɓe joha en noon saabu ko nelaɗo allah sallah sallam woodi ko du'animo eɗen anndi nde o jibinano kanko abdoullah ibne abbas ben makko wundinomo naɓe mo ka nelaɗo ko woyo nelaɗo du'anomo ko nelaɗo toɓɓimo kanko abdoullah ibne abbas o du'animo yo allah okkormo gandal allah subahana taala jaabini du'a o waɗimo baharul umma sahaba ɓen fof goto kala e maɓɓe ka fooliri ko saabu du'a nelaɗo so yi aba hurayra ko kanko ɓuuri sahaba ɓen fof fillagol hadis orkele kanko ko duuɓi ɗiɗi o wonde nelaɗo ko saabu du'a mo nelaɗo du'animo abdourahmane bun auf himo ɓuuri sahaba ɓen fof jogagol jawdi ko saabu du'a mo nelaɗo allah du'animo enen kadi wonen du'otoɓe musidɓe julɓe enen en du'otako surtout enen ahlu sunna wal jamaa wonen yimɓe du'otoɓe torotoɓe allah daiman wa abadan laylan wa naharan wonen kadi yahoɓe ka yimɓe ɓe tañƴini ɗen ɓen hino laaɓi hino moƴƴi hino feewi toro ɗen ɓen ɗon kadi du'a nelaɗo no maki torore allah ɗen ɗe on toñirali ɗen alamo toñirali ɗengal mungal ɗum no firi ko yayaw ka julɓe ɗimmoɓe ma laaɓuɓe moƴƴuɓe fewɓe ɓe tañƴiniɗa no laaɓi moƴƴi fewi ɓen toranoma ɓeydito e ko torantoɗa hoore ma kon rabbana joomi amen la tuzih wota oño qulubana ɓerɗe amen ɗen mbaɗa heɓe hadaytana ɓawa fewnime wahablana okkame min ladunka e modde kama rahmatan yurmede innaka na allah anta tawwabuka anta alwahhabuka woni okkowo rabbana joomi amen innaka noon jami on naasi kanu moɓidirowo yimɓe ɓen li yawmin e ñalade la royba fihi nde sikke wo ala e mum inna allaha no allah la yukhlifu l mi'ad o lundota ko fodore nde o fodi nden himo fodi kala yedduɗomo maayi tubali o naata yiite himo fodi kala gomɗinɗomo rewimo o maayi o bonnale o naata e aljanna ɗeyaji ɗiɗi kadi no jeeya e duworteɗe inna alladine andeno ɓen kafaru yedduɓe lantogoni e nafata dunki anhum e maɓɓe mo waluhum jawle maɓɓe ɗen ñande dargal so tawi ko jawdi ɓe holori wala awladum wona ɓiɓɓe maɓɓen kadi min allah e modde kalla chey an hay hunde jawdi e ɓiɓɓe ko nafata ko siko ibnu adama ɗimmojo ma nangodirɗa amma allah e malaika jawdi e ɓiɓɓe aransata ɗum wawlayka ɓeɗo hum waqudum naari ko ɓe won huɓɓitirteɓe yiite ngel kadaɓe ali firauna misal ɓeɗo no ewa no konili firauna walladina e ɓen min qablim aditiɓe ɓe kaddabu ɓen fennino bi ayatina ayaji amen ɗen fa akhadahumullahu bi dhunubihim allah nangiri ɓe saabu bakkatuji maɓɓe ɗin wallahu allah shadidul iqabi ko tiiɗuɗo lette ɓol wiyan lilladina wonande ɓe kafaru yedduɓe ɓay tun on suɓike keseran kaku ko marɗon jawdi wo ko ɗuɗuɗum wo ko marɗon gande wo sa toholabuna aray foole ɗon ko neeɓi wo ko neeɓi ɗulle neɓata pandi aray foole ɗon wattuhu sharuna mawɓe ɗon kadi naɓe ɗon ila jahannama faade yite jahannama wa bi salmi haad jahannama boni daɗɗuɗi keseran kaku wona miran wona manankun wonen julɓe gomɗinɓe ɓed kana lakum gom ɗi laatani kam ayatun mande molanande feefi atani ɗi feddeji ɗiɗi iltaqata fottuɗi ko fanda ɗon ko fedde julɓe ɓen e fedde heferaɓe fottuɓe ɓen ka guere badiri fiyatun fedde gotay to ɓatilu hinde haɓude fi sabilillah fi ɓantugol lawdina allah kan ɗum woni nelaɗo e sahaba muɗum ɓen wa qura nde a fedde kafiratun ko yeddude ɗum woni aba jahali e fedde mum nde yarawnahum hiɓe sutiɓe mislayhim yeru maɓɓe laabi ɗiɗi ra'ayal ayni ka yingo guite wallahu allah yu'ayyidu mo semminina bi nasrihima ballal makko ngal ma insha mo yiɗi kombo noon o yiɗata kon suɓiɗo qur'an e sunna
wonen janngoɓe qur'an e sunna musidɓe julɓe gollitira ko ɗiɗi ɗi woni keeye ko ɗiɗi ɗi woni kanŋe ɗen heewi siko jawdi aduna faalaɗa janngo qur'an e sunna gollitira a heɓay siko laamu aduna faalaɗa janngo qur'an e sunna gollitira a heɓay nafere makan siko moƴƴere lahara nde woni ko faalaɗa ɗum ɗon kañum itte sikke saabu buyno hawtirde qur'an e sunna inna heɓata feere jokkugol ɗum fi ɓayno ɗaɓɓude aduna on fi jawdi aduna e heɓa fi laamu aduna e heɓa aɓe hawkika ɗin ɗon ɗiɗi heɓoto ɗon inna fi dalik ande woni ɗum ɗo la ibratan tasakuye molanaɗo ko ko ɓe julɓe fooli ɓe heferaɓe badri julɓe ɓen ko ɓe temetato e sappo e tato heferaɓe ɓen ko ɓe wulure woni ɗon tasakuye molanaɗo liwlul absar wonande jomiraɓe guite taskotoɗe faamo zuyyina cuɗanama linnasi wonande yimɓe ɓen hubbu shahawati yiɗugol sahawji aduna yimɓe ɓen cuɗanama ɗum yiɗugol sahawji aduna minan nisayi ko ɗum woni immorde e sonnaɓe wal banina e ɓiɓɓe worɓe wal qanatil muqantara e jawle ɗuɗuɗe moɓaɗe tulidira mina dahabi immorde e kanŋe wal fiddati e kalise wal kaylil musawwamati e pucci mandinaɗi otoje e motoje waɗaɗe marque wal an ami e nemoraɗi ngayi e dammi e gertowal harsi e ngesele yimɓe ɓen suɓike ɗi sahawji ɗo yiɗi ɗi sahawji ko Allah woni ko muuli ɗum e yimɓe ɓen ɓe mana ko en faamu yiɗugol ɗiɗo piiji hollali ko lo'ere iman hollali ko a kefeero hollali a yalti diina ko Allah o wi o muuli e neɗɗo on ko forcé o yiɗay ɗiɗo ko sendidiri gomɗin ɗon emo gomɗina on gomɗin ɗon o yiɗay ɗiɗo kono ɗaɓɓiray ɗi no qur'an e sunna wiiri yo ɗaɓɓire noon so heɓiɗi kadi o gollitira ɗi no qur'an e sunna wiiri yo ɗi gollitire noon so heɓali ɗi kadi haray mo muññi yarli amma kefeero ma fasiqijo on kanko ko be yo ɗi heɓo tun rewangal wo kore e fayanɗe koyo ɗi heɓo tun ko ɗum ɗon sendi julɗo gomɗin ɗon e mo gomɗina on hollali haray yiɗugol ɗiɗo wona haray koye en faamu ndaari ustasi en ino inni ko be jomba oji woɗo maahi ɓe inni ko be ɓe soodangal otowal ɗo haray hollali ɓe lundrike aya on ko Allah subahana wa taala tigi woni ko holliri ni aray noon e nder kanji sahawji ɗin no Allah subahana wa taala fuɗɗori noon kadi kontirgol ko noon yimɓe ɓen ɓuriri yiɗirde hakkunde majji fof o adori kontugol sonnaɓe ɓen ko ɓen o adori ne laaɗo Allah maake e hadise selluɗo ma tarak to mi accali baadi ɓaawo an fitina tan fitina a darra ɓurowo lorrude ɓurɗo danserennade ala rijal e dow worɓe ɓen minan nisayi ha heetiti ɓeeɗo sonnaɓe haray sahaw ɓurɗo ɗuɗude on ɓurɗo janɗude on haray ko ɗon Allah subahana wa taala on woni ko waɗi mo ne laaɗo maaki e adduniya aduna o mata on ko o nafawel wa hayru mata'iha ko ɓuri moƴƴude e nafaji aduna ɗin fof almar'atu saliha ko heɓugol debbo moƴƴo ko heɓugol sonnajo moƴƴo haray an a heeɓi ko ɓuri ɗuɗude e dakmitanɗeji aduna ɗin haray a heeɓi in nazara ilayha si a daarimo si o daarimo sarratu o weltinamo wa in amaraha so o yamirimo a ta'atu o ɗoftomo wa in gaba so o wirnike an ha e makko hafisatu o renamo fi nafsiha ka wonki makko wa malihi e ka jawdi makko yallah subahana wa taala hokkore mar'atu saliha sonnajo moƴƴo saabu ne laaɗo no maaki e hadise nokku goo kala heɓuɗo mar'atu saliha haray o heeɓi aljanna aduna haray o heeɓi kadi feccere aljanna lahara yallah hokkore mar'atu saliha haray yiɗugol rewɓe ngol e jombugol ɓe jombugol sonnaɓe ɓuuri mooɓa haray hollali a yeddi haray ko hunde nde Allah happi e hoore ma a yiɗay ko nden yiɗuɗa ko yiɗugol rewɓe ɓen ha yaha waɗa zina ma yiɗugol rewɓe ɓen ha jomba oɗo accita mo yilto jomba oɗo accita waɗa ɗum ɗon mecce mum ko nden yiɗande ɗon woni ko kaani haray koyen wattu yiili e muɗum musidɓe julɓe haray noon Allah subahana wa taala daali ɗi kontaɗi ɗo fof daali kama